Maaf tadi putus karena jaringan hilang. Jadi kalau sudah lama hilang jaringan biasa putus streamingnya, jadi harus diulang lagi. Gitu ya keluarga. Ini sudah mau jam berapa ini kah?
Chevet. Okay, Stanley Chevet. Hi, brother. Watching from Kenya. Thank you. Sorry. The family. Thank you. Terus. Yes, sorry. Lagi-lagi. This is the body from Jakarta back to the village. Ronald, narak ako mamaan. Narak ako ko di mamaan, akong baro. Panorin, ini dapat. Yeah, traditional beer, but is died in Jakarta, capital city of Indonesia, and the body taken back to the village. Patubilin ba kami?
anu hipertensi itu Okay, the body is flight from Jakarta to Toraja Ana di Pekalongan saya sudah kayak namanya and uncover the coffin. Lalu dibongkar kah? Nah, disuntik saya sudah. Disuntik sudah. Oh, disuntik apa sudah? Disuntik sudah. Okay. The body will be reinjected with the formalin to make the body dry. Aksesoris banget kan? Jangan sampai lah itu teh. Ada ini aksesoris seperti itu. Aksesoris kan yang tonton kami menjualnya itu. Iya, aksesoris banget jadi. Taan na yan, di paran man. Yan. Dibuka tetap dibuka. Dibuka masih Ya, nomor berapa? Hanya lemari. Yang mungkin digeser rokok ya tahu dah. ada lagi lagi Kemang minum aja dulu. Minum aja. tak sorok-sorok gimana kak? Selamat Pasca. Okay, ya, mantap. Mantap. Okay, Stanley. In Kenya, we fear death. Person a lot. Now, in Toraja, we never fear the death. Yeah. Because death is always beside us. While at home, while on the house, we sleep with the body, with the dead body.
Stanley, greet them brother and say sorry of my behalf. Okay, thank you. Kamu sorti na daw. Halo. Yeah. Oi, selamat. Hey. Selamat deh sama nih. My friend from Kenya say sorry for the family. Because anak kamu selama aku mati keluarga. Iya, iya. Oke, ya. Oke, Stanley. I have Baru di berdoa. give your regards for the family. Weh, rain. Nah, untuk kita harap mungkin mana untuk orang deh. Oke. Wih, rasa mau ompal. Mau ompol. Ya, oke. We take a rest for a while. Ya. Kita istirahat sejenak sambil cas. Karena akan dilanjutkan dengan ibadah penghiburan di sini. Sudah kita, oke. Terima kasih, kita berhenti sejenak ya. Nanti kita sambung lagi. Kita mau cas dulu kameranya. Oke, bye.